Илгийчилээ таяах юм. За atmosphere Dublin гэж юм тийм ээ. Good morning everybody. I think everything I was going to talk about went completely out of my head as soon as we started playing music. За Dublin дандаа хичээл болж байгаа тийм. Google Enterprise хичээлүүд болж байгаа. Семинар маягийн юм болж байгаа. За тэгээд Dublin гэж хаана байдаг юу юм бэ гэдэг харчих. Map дээр map.google.com. За Dublin гэж тийм. За гараад ирж байна энэ хот байна тийм. За жижигрүүлээ. Ирланд байна тийм. Ирландын хот байна тийм. Английн хажууд байдаг. За цааш нь үргэлжлэе. Instruments this morning, so bear with me if I go off track. As Tanya said, my name is Helen Tynan and I head up our people operations function in Google. So I'm going to talk a little bit more internally focused from a Google perspective. And I suppose the first question. So тэгэхээр энэ өнөөдөр Google-ийн people operation буюу хүмүүсүүдийн үйл ажиллагаа гэсэн. Тэгээ хүмүүсүүдийн үйл ажиллагааны захирал гэсэн албан тушаалтай байна тийм ээ. За тэгэхээр хүмүүсүүдийн үйл ажиллагааны талаар ярилцах юм. Is what is people operations? And our senior vice president of people operations, Laszlo Bock, describes it as HR but with maths. So if you look at our people operations function, we're actually made up of 3 different types. A third of us come from a traditional HR or HR generalist background. A third of us come from consulting backgrounds, and a third of us come from analytical or analyst type backgrounds. Тэгэхээр people operation-ыг тайлбарлаж байна тийм ээ. 3 бүлэгт хувааж байна. Эхнийх нь болохоор HR буюу уламжлалт хүний нөөц. Хоёрт нь болохоор судалгаа шинжилгээнийх байна тийм ээ. And we believe when you come from consulting backgrounds, and a third of us come from analytical or analyst type. Хоёрт нь болохоор зөвлөгч юм тийм ээ. Зөвлөх буюу зөвлөгөө өгдөг хүмүүсүүд. Гуравт нь болохоор аналит буюу яг асуудлыг бодож эргэцүүлээд өгүүлэлт гаргадаг шинжээчтэй тийм ээ. Backgrounds. And we believe when you take those combinations and put them together, you get something a little bit different in terms of how you help to advise the organization. Тэгэхээр энэ 3 нэгдүгээр уламжилт хүмүүс, хүний нөөц, тэгээ дээрээс нь зөвлөхүүд, дээрээс нь яг нь аналистууд. Энэ 3-ыг нийлүүлээд удирдахлаар арай уламжилт хүний нөөцийн ойлголтоос өөр байна тийм ээ. Бид нар яг нь HR буюу хүний нөөцийг ярьж байгаа тийм. Энд дээр нэмээд 2 ойлголт гарч ирж байна. Зөвлөхүүд, аналистууд, шинжээч тийм ээ. As I talk a little bit about what we're going to talk about today, a lot of people are very curious about Google, and they hear some of the wacky stories. They hear about the lying around on beanbags and the beer in fridges, and they say, oh, it's fine for you to do all those sort of things, and that you've got this culture that people talk about, and getting placed well in best companies to work for. Тэгэхээр Google-ийн талаар бас нэг зарим нэг ойлголтууд байдаг нэ. Одоо хөрөгчөнд нь PIV байж идэг, PIV уугаал тэгээд дураараа ажиллаж идэг, тусдаа зүйлээ хийж болдог гэсэн бас ойлголт байдаг. Тэгээд хамгийн гоё сайхан ажиллахад тохиромжтой орчинчтэй юм гэсэн юм ойлголтууд байдаг гэж. But you can do that. You're big and you've got deep pockets and you've got the money to spend on people things. Тэгэхээр та нар бол маш том тийм ээ. Google бол маш том тийм ээ. Том халаастай буюу их мөнгөтэй. Тэгэхээр дураараа хүмүүстээр зарцуулж тасгаж болно. And one of the things we believe very passionately is that all of those things, they're just like the little perks or the frills around the edge of Google. And that in actual fact, the things that make Google a very special and unique place to work are some of the things that any company can do. And it's one of the reasons that we actually talk a lot to people about some of the things that we do, because we believe that it's replicable in any organization, regardless of the size and regardless of the funding. And there's some of the things that I'm actually going to talk about today, concepts that you could try out in any of your organizations, because we believe if everybody tried some of these things, every workplace could be the best place to work.
Тэгэхээр бол бид нар нэг зүйл дээр бол итгэдэг тийм. Google бол маш unique буюу тийм цор ганц ажлын орчин байлгахыг тийм үнэхээр чин ирмэлцдэг. Мэдээж бүх байгууллагууд бол яг нь хамгийн сайхан ажиллахад таатай орчин байж болох байхаа. Гэхдээ Google бол өөрийн гэсэн философитой гэж тийм. За энэ дээр юу гэж гарч ирж байна гэхлээр imagine a world where most organizations were the best place to work гэж тийм. Тэгэхээр хэдүүлээ төсөөлөё. Дэлхий дээр яг нь байгууллагуудын ихэнх нь яг нь хамгийн сайхан ажиллахад орчин гэж төсөөлөё. Тэгвэл we could be getting down on planet if it were true. Тэгэхээр энэ нь үнэхээр үнэн байсан бол бид нар яг нь ертөнцийн үүнийг дуусгах чадна гэж итгэж байна. Бий болгож чадна гэж итгэж байна гэж. Talking a little bit about Google, stepping back, we started up in 1998, a very small organization, started in a garage. Google-ийн түүхийг авч үзье. 1988 онд бид нар гаражаас эхэлсэн. Маш жижигхэн байгууллага байсан. Quite different to the environment that we're in nowadays. Өнөөдөртэй харьцуулбал маш ялгаатай ажлын орчин байсан. And it was started by Larry and Sergey. And when we went IPO'd in 2004, they wrote a letter, a founder's letter. And it's actually a really interesting letter to... Тэгэхээр Сергей болохоор одоо Google-ийн хоёр үндэслэгч байдаг. Тэгээ Сергей Larry Page хоёр. Тэгээ Сергей 2004 онд IPO буюу одоо анхны паблик хувьцаа санал болгоход хөрөнгө оруулагч руу захиа бичсэн байдаг. Их сонирхолтой захиа гэж байна. 2004 онд. To read, and I'd encourage any of you who are interested to have a quick read. It's very easy to read. But one of the things they stated up front to anybody who was thinking of potentially investing in Google, there was sort of a little bit of a health warning in there. And what it was we are not a conventional company and we do not intend to become one. And so they set their stall out from the very beginning that they were going to do things differently, and they were going to try out different things. They were going to stay wacky, they were going to stay small, no matter how big they got. And that's something. Тэгэхээр энэ дээр ярьж байна энэ захин дээр юу гэж гардаг вэ гэхээр бид уламжлалт компани байхыг ерөөсөө хүсээгүй тийм ээ байдаг компаниуд шиг. Бид бол маш ялгаатай байхыг хүссэн. Бид хичнээн том байх нь хамаагүй маш жижиг компани шиг тийм амьд байхыг хүссэн гэж тийм. Something that remains true to today. They also talked about we have a document that was conceived at the very beginning about 10 things we hold to be true. And they hold a number of different facts that get quoted every now and again. You've got things like you can be serious without a suit. They also talk about doing one thing really, really well is a great idea. And for years, that's what we did. We really focused on search and focused on our mission. Тэгэхээр бид нар болохоор маш судалгаа шинжилгээ хийдэг. Тэгээд үнэхээр тэр эхэм зорилго алсын хараандаа чиглэж ажилладаг гэж. And nowadays, you can see we've diversified a lot. But we actually still believe that all of the things we do are unified by the fact that we use technology to try and transform the world. So we started off with trying to make the world's information universally accessible and useful. And now we've gone on to do moonshots and to do crazy things. There's a lot of talk about driverless cars. It is just amazing. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр маш томорж байна тийм ээ. Google маш том болж байна. Маш олон ажлуудыг хийж байна. Гэтэ бид нар энийг нэгтгэхэд энэ технологи бол өөрөө яг нь тийм ээ мэдээлэл рүү тэгээ нэгдсэн нэг их усрээс хандаж болдог энийг ийм системийг бий болгохын төлөө ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ технологи нь болохоор өнөөдөр хүмүүсүүдийн амьдарч байгаа амьдралыг яг нь өөрчлөн итгэдэг. Тэрний төлөө бид нар зорж ажилладаг. Маш олон судалгаа шинжилгээнүүд хийж байгаа. Үүний нэг нь бол жолоочгүй машин гэдэг танаа төсөөлөд үздэг. Үнэхээр гайхамшигтай. Driverless cars can do. It sounds sort of gimmicky and fun, like, oh yeah, that sounds pretty cool. But in actual fact, there's a lot of really important social implications for that. You know, an aging population who would now still be able to get around when they go past an age that they can drive. Imagine solving all the world's problems in relation to traffic and congestion. Imagine increasing the road safety of all of our worlds. Тэгэхээр энэ шинэ автомашин, жолоочгүй автомашин гэдэг ярихад мэдээж айгүй кул сонсогдож байгаа тийм ээ. Тэгэхдээ энэ өөрөө яг нь нийгмийн харилцааг маш их өөрчилнө гэж байна л да. Тийм ээ. Жолоочгүй автомашинтай болоод ирэхлээр яг нь аюулгүй байдаг гэдэг юм айгүй сайн хангагдаад ирнэ. Тэгээд хүмүүсийн хэв маяг амьдрал шал өөр болно. Real things that can be done and can be transformed by that. And these are some of the things that Google
didn't even know that we were going to start to think about in 1998. But as time went on, our organisation has transformed, but continued on this journey to do things with. Тэгэхээр 1998 онд гараашаас Google эхлэхдээ юм жолооч хөө машины талаар судлана гэж бодооч үү те. Гэхдээ бидний яах нь вэ? Судалдаг, шинжилдэг, зохиодог, бүтээдэг энэ өөрөө хүсэл эрмэлзэл энэ арга барил маань өнөөдрийн түвшинд авагдсан байна гэж тэр. Technology that can transform the world. Very different to the garage that we started out with. This is our headquarters in Mountain View in California. Сайн зураг дээр гарлаа те энэ бол Google-ийн төв офис нь гэж байна те. 1998 онд анх гаражаас эхэлснээс маш өөр болсон гэж ярьж байна те. California. And if Google was a candidate who applied to us, this is probably a little bit of what the resume would look like for Google. So at this point in time, we have 46,000 Googlers. We call them Googlers rather than employees. Sometimes in Ireland that can feel a bit cringe, a bit naff, but it's not actually. The reason behind it is because we want each person who joins Google to believe that they are a part of the organisation. За энийг тайлбарлая. За хэрвээ Google-ийг хүн гэж үзье тийм ээ. Google-ийг өөрөө кандидат буюу нэр дэвшигч гэж үзэх юм бол энэ бол одоо CV шиг харагдаж байна тийм ээ. Google бол яах нь вэ? Тэ амьдардаг хаяг нь бол энэ байна тийм ээ. За email хаягтай энд оршин суудаг. Зорилго нь бол яах нь вэ? Дэлхийн мэдээллийг зохион байгуулад яах нь вэ? Нэгдсэн ашиглаж болохгүй болгоно гэдэг ийм ганцхан зорилготой. За тэгээд 46,000 Googlers гэж байна тийм. Ажилчид байгаа юм л да 46,000 ажилтан байж байгаа. Гэхдээ ажилчид гэж ярьдаггүй Googlers буюу Googleчд гэж ярьдаг юм тийм ээ. Тэгээд 40 улсын 70 офстой өдөрт 3 тэрбум Google-ийн хайлт хийгддэг гэж. За би өмнө шеэрлж байсан Facebook дээр Google хэрвээ хүн байсан бол гэх тийм. Тэгээд бичлэг байдаг. Тэрийг та нар үзсэн байх гэж найдаж байна. Тэн дээр бол хүмүүс орж ирээ Google-ээс солиотой асуудаг гэж тийм. Тэгээд бүгдэнд нь барыг хариулдаг тийм. Сүүлд нь заримд нь уурлаа гаргадаг тийм. 1.5 сая Android device яах нь өдөр болгон идэвхжиж байна гэж тийм. 750 сая Chrome-ийн хэрэглэгч байна гэж байна тийм ээ. 4 сая цагийн видео бичлэгийг YouTube дээр сар болгон үздэг гэж тийм ээ. Тэгээ хобби нь болохоор кодинг буюу код бичих, mapping буюу Google Map хийх тийм. Moonshot буюу одоо сансрын зураг авах тийм. Тэгээ яах нь өөрөө жолоодох тийм. Ийм hobbyтэй person who joins Google to believe that they are a part of the organisation. They all have equity in the company and have a strong sense of ownership and belonging to Google. At this point in time, we're based in 40 different countries around the world and we have 70 different offices. And we'll talk a little bit more about the implications for that and how we use technology to stay small and to stay connected. Тэгэхээр бид нар технологиг яаж эхэлдэг вэ гэхээр хоорондоо маш холбоотой байх. Тэгээд маш жижиг байгууллага шиг болох гэж. Тэгээд 46,000 хүн 70 офис 40 улс ихлээр яах нь салан тусгаарлагтай явчихна. Тэгэхээр технологи бол энийг яах нь маш жижиг байгууллага шиг ажиллах боломжийг олгодог гэж. This is something that as your organizations grow or as you have organizations with presences in different offices, it brings different challenges and opportunities from a cultural point of view. Тэгэхээр ингээ маш олон ялгаатай тараас байрлалчлаад challenge буюу одоо сорилтуудыг ацардаг тэгээ мөн боломжуудыг олгож яддаг гэж. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө проблем гэдэг үгийг бид нар ашиглахаа болиё гэдэг юм ярьж эхэлж байна. Проблем буюу асуудал. За энэ асуудал гэж ярихын оронд сорилт challenge тийм ээ. Асуудал бол дандаа сорилт байдаг. Тэгээ энэ боломжийг олгож яддаг. Тэгэхээр асуудал алдаа энтер гэж яриад тэгэхээр хүмүүс их эмзэглээд дээрэс нь аягүй сөрөг байна гэдэг талаар ярьж байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ проблем гэдэг үгээс айлуулахаар татгалзаад яах нь зөв нэр томьёо буюу challenge буюу сорилт гэдэг сорилтыг давна сорилт байна гэдэгт ч юм уу ийм хэлбэрлэг орё гэж байна. And here then are some of the facts that really show like the craziness of the world that we live in today. I mean, who would ever have foreseen that there would be 3 billion Google searches per day? Or that when you look at Android devices, there are 1.5 million of them activated every day. I mean, it's just such a different world from the world that was conceived at the very beginning. If I look at Google, actually, the other thing I would say about us from an organisation point of view, we're roughly half and half between
engineers, and sales. And then in the middle, we've got groups like HR and finance. HR бишээ нөгөө sales Google-ийн ерөөсөө тэнд бусад байгууллагаас том онцлог байдаг гэж юм л 50% sales, 50% инженерүүд байдаг гэж байна. Тэгээд яг бусад том группүүд шиг HR, тэрээгээд ингээд баахан туслах юмнууд нь аягүй тийм том биш ээ. Legal and communications, but there are very small functions in comparison with our engineering. Тэгээд манай инженерийн үйл ажиллагаатай харьцуулахад тэр бусад хүний нөөц гэх юм уу бусад алдууд нь болохоор аягүй жижигхэн хэсэг эзэлдэг. Тийм ч учраас яг нь people operation буюу хүмүүсийн үйл ажиллагаа гэдэг яг нь одоо манайхаар бол энэ хүний нөөцийн асуудал, хүний нөөцийн хариуцсан захирлаа юм л да. Тэрийг яг нь хүний нөөц гэдэг талаас нь ярихгүй арай өөр хэлбэрээр ярьж байна. And with our sales functions. And when we look at one of the things that we do from a people operations point of view that we believe has a big impact from a cultural perspective. So sorry, I'm going to pause for a second. I'm actually going to go through 4 of these. So 4 things that we do a little bit differently that we believe any organisation could consider if they wanted to try and change things. So one of the big things from people operations is that we actually try to make sure that every single people decision that we make in Google is based on data. Тэгээд энэ маш том Google-ийн том онцлог гэж юм л да. Бидний бүх шийдвэр яг нь датан дээр буюу өгөгдөлтөд бодит баримтан дээр үзүүлж гардаг гэж. Энэ бол Google-ийн маш том ялгаа гэж байгууллагуудаас ялгах. So I mentioned that point, half engineers, half sales. Salespeople you can sell to, you can persuade. Engineers. Тэгэхээр бол Google бол 50% нь борлуулагч нар, 50% нь инженер. Тэ борлуулагч нь болохоор яг нь худалдаж авахыг ятгадаг. Харин инженерүүд бол you cannot sell to, you cannot persuade. You have to be able to use data. You have to be able to have analytics to back up any proposal that you make. And this is a discipline that we bring into our operation from a people operations. Тэгэхээр инженерүүд бол яг нь худалдаж авахыг ятгах чадахгүй. Тэгэхээр инженерүүд бол яг нь яг бодит датан дээр анализ хийгээд тэгээ юм ярьдаг. Энэ бол яг нь Google-ийн соёл, Google-ийн сахилга бата гэж. Заавал бодиттой баримттай нотлохотой өгөгдөлтөй ярьдаг. Perspective that we think is truly valuable. Тэгээд яг нь санал болгодог. Тэгээ энэ шийдэл нь өөрөө яг нь хүн заавал үнцэн бий болгож байгаа. And changes the way we work. Some of you may have heard the stories about how we interview at Google. I know before I joined here, I've worked in various different US multinationals for over 20 years. And I used to hear stories of people who had done 17, 15, 13 different interviews and still hadn't been offered a job in Google. It seems like the world and its mother had to interview you and you still might not get a job. And that actually was the case. There were lots of people who were doing interviews. Өмнө нь Google-ээс өөр газар ажиллаж байсан. Тэгээ Google-ээс өөр газар ажиллаж байхад бол хүн сонгож авахд бол Google бол бусад том байгууллагуудаас маш ялгаатай өөр өгч 4 шаттай хийдэг гэж. Interviews. And we all interview individually. So in Google you'll never be interviewed by 2 people. Тэгэхээр Google-ийн яг нь 4 шаттай ярьцлага хийдэг гэсэн ажилтаа авахд. Нэг хүнийг дор хаяж 4 удаа ярьцлаганд оруулж ажилтаа авдаг. Тэгээ яах нь энэ өөрөө тусгаалсан ярьцлага. At the same time. So everybody interviews individually and it only takes one person to say I don't think we should hire this person and the person won't be hired. Тэгээ нэг том ялгаа нь энэ группээр интервью авдаг. Хүн болгон нэг бүчлэн ярьцлага авдаг гэж. So huge time investment in hiring people. And a number of people in people operations decided to do some analysis on this. So they took every single interview that had been done. Тэгэхээр энэ дээр бол маш их цаг мөнгө зарцуулдаг хүн сонгож авах Google-оор та нар төсөөлөд үз тийм ээ нэг хүн нэг бүрчлэн ярьцлага аваад тэгээд энэ дээр анализ хийх гэдэг бол маш их цаг зарцуулдаг юм аа. And they looked at it and they looked at the scores they had been given by every single interviewer and they started to correlate the two. And what they realized was that тэгээд ярьцлага болгон дээр оноо өгөө тэрэнд нь харьцуулан тийм ээ анализ хийх гэдэг бол маш том ажил. Every single interview that they did, the probability of actually determining that we were hiring the right person was increasing until we got to 4. And when we got to 4, after that, the law of diminishing returns kicked in, which was after that, yeah, they added a bit of value, but it was negligible.
Тэгэхээр энэ дөрвөн шаттай ярьцлага тэгээд энэ оноогоор юм уу эсвэл энэ арга барил нь цаг хугацаа явах тусам улам сайжирч байгаа. Тэгээд яах нь зөв хүн сонгож авах магадлал нь улам өсөж байгаа. And so overnight we pivoted from having multiple interviews up as far as 17 or 18 down to 4. And now everybody who comes into Google on average goes through 4 interviews. So it's one of the places where we've used analysis and data to help inform our decisions. Тэгэхээр Google сонгогдсон хүн болгон доор хаяж дөрвөн ярилцлагыг давж гарсан байна. We've done some pretty cool things in relation to food and analysis around food. You'll all have heard the story about Google and free food everywhere and micro kitchens you pass and are fully stocked with food. We have a thing in Ireland that we call the Google Stone. Everybody who joins Google puts on a stone and then spends the next few years trying to lose it. But this used to be a fantastic differentiator. Oh, free food in Google, that makes us different and people love working here. But what we actually found is that with time, people were putting on weight and it was making them less happy and less healthy, and we wanted to try and help tackle that. So we sent in and did loads of different pieces of analysis, and as a result changed some of the eating habits in Google. So simple things like we discovered that when people go into a restaurant and they're really, really hungry, they stock up on the first thing that they see. So now when you go into a Google restaurant, the first thing that you see is the salad bar. The desserts are in the furthest corner. So you can absolutely go to them, because that's another thing we learned about Googlers is they don't like to be told what to do. They don't like when things are removed that are unhealthy. We're adults. We like to choose ourselves. So we give them information. For example, we have signs up in the restaurants that actually give an indication of the sort of calorific value or what's healthy or what isn't healthy, and therefore how often you should eat it. And we also did some analysis about the size of plates. I know this sounds crazy, but they actually discovered, depending on the size of plate, people tend to fill their plates when they're hungry. And if you give smaller plates rather than larger plates, people will put on average 2 kilograms less per year. And so we put both plates out so people still have a choice, but with a little sign over it saying, did you know, if you take the smaller plate. And usually you eat what's on your plate. If you're like me, you were brought up to finish everything that way. Тэгээ Google дээр бол хоолууд нь үнэгүй байдаг. Тэгээд яах нь баруун талаас салаатууд нь зүүн талтай хоолууд. Тэгээд энэ дээр хоолны соёл дээр хүртэл айгүй том чухал анализ хийгдсэн л да. Юу гэдэг вэ гэхээр эрүүл мэндэд хортооч тийм эрүүл мэндэд сайнгүй тийм хоолуудыг яах нь байлгадаг. Тэгтээ яах нь энэ бол өөхний хэмжээтэй, энэ бол өөх багтай, энэ бол органик, энэ органик биш ч тийм үү, иймэрхүү байдалтай байдаг. Тэгээ хүн өөрөө сонгох нь хэрэгтэй. Тэгээд энэний хажуугаар бас нэг дахиад сони юм яаж юм л да. Тавг нь өөрөө том жижиг хоёр тавтай гэж. Нэг нь том, нэг нь арай жижиг. Тэгээ хэрвээ чи жижиг тавгаар идэх юм бол жилдээ яах нь 2 кг байгаа гэж бага иднэ том тавгаар. Яах нь жижиг тавгийн тавьчих болно. Тэ том тавгийн байхгүй болгоод. Гэхдээ тэгдэггүй гэж юм л да. Том жижиг яах нь хоёулынгийн 50. Тэгээ яах нь нөгөө ажилтнанд сонгох хэрэгчлэг юм гэж штэ. Мэдсээр байж том тавгаар нийтэд харгалуул яах нь тэр үний проблем байх юм тийм ээ. Was on your plate. So these are other places where we do sort of wacky experiments based on data that actually inform a lot of our people practices. So the use of data to make people decisions. Тэгэхээр яг нь бид нэ шийдвэрийг гаргахад яг нь хүмүүсүүдэд дандаа дата өгдөл ашигладаг тийм ээ. Тэрийг нь болохоор тэр тавгаар нь тооцоод үзсэн байна шүү дээ. Бүтэн жилийн турш датаг нь цуглуулад жижиг тавгаар идвэл баталгаатай 2 кг-ыг баг эдний жилдээ тийг нь тооцчоод тэгээ та шийдвэрээ гаргаачаа гэдэг яг нь баримттай өгдөг байна шүү дээ. Хоолн дээр хүртэл тийм. Second principle, hiring is absolutely the most important thing that you will ever do. Тэгэхээр ажилтаа авах гэдэг бол хамгийн чухал зүйл юм байна. You can make 99 brilliant hires and one toxic hire will transform and ruin your entire organization. Тэгэхээр 99 яг нь үнэхээр гайхамшигтай сайн ажилтан байхад нэг хүн муу нөхөр орж ирээд бүгдийг нь өөрчилж чадна гэж. Тэгэхээр яг нь 100 хүний нэг нь өөрөө 3 хүн авах бол аимшигтай гэж шүү дээ тийм ээ. Нөгөө мундаг 99-ийг эвдэж чаддаг гэж. In Google, the hiring manager does not make the hiring decision. So we always interview by committee. We talked about the 4 interviews. We always make sure that there are 4 interviewers. Тэгэхээр яг нь зөвхөн хүний нөөцийн юм уу эсвэл зөвхөн ажилтан сонгон авах үүрэгтэй хүн яг нь хин ажилд авахыг шийддэг бай. Бид нар хороогоор шийддэг. Хороо болгон яг нь 4 ярилцлагыг
дөрвөлнгийн хороо гардж хийдгээ гэж. You completely separately put in their feedback independently, so they don't discuss them with each other until at the very end. Тэгэхээр хороо олгон тусдаа үнэлгээнүүдээ өгөөд ингээд явдаг. Тэгэхээр өөрөө энэ бол яг нь бүрэн тусдаа бие даасан процесс. And we also make sure that there's always somebody from outside the hiring team or outside the hiring function, completely external, because we believe that the people that we hire could move into any job in Google, and therefore we need to make sure that they're good for the company. And it just takes one of those four to disagree with the hiring decision, and the person will not be hired. Тэгэхээр зөв хүнийг сонгож авах нь аюул чухал. Google орсон ажилтан бол ямар ч ажил хийж болно. Харин Google гэдэг компанид яг нь тохирох хүн мөн үгүй юу гэдгийг нь тогтоох нь аюул чухал. When we hire people, we hire against these four attributes, regardless of the role. We hire against general cognitive ability, how smart they are. And Jamie, who'll be coming up later after me, will talk a little bit more about that. We look for role-related knowledge, but we don't get hung up on it, because at the end of the day, the job that we hire you for today or tomorrow will be completely different in a year's time due to the pace of technology. So we're looking for people. За тэгэхээр энэ үндсэн дөрвөн ямиг сонгодог чинь тийм эхнийх нь cognitive ability буюу одоо таних мэдих хэр зэрэг тэр ухаантай нөхөр юм бэ. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор яг нь тухайн хийж байгаа ажилтан зориулагдсан мэдлэг байна уу. Тэгээ гуравт нь бол манлайлалын чадвар байна уу. Дөрөвт нь бол Google-чин сэтгэлгээ байна уу гэдэг асар чухал гэж. Тэгээ яг нь энэ role related knowledge буюу тухайн ажил үрийг гүйцэтгэж байгаа мэдлэг гэдэг бол үндсэндээ нэг чухал биш ээ гэж. Жилийн өмнө ажилд авсан хүн жилийн дараа яах нь үндсэндээ тэр чигтээ шал өөр ажил хийж байх тохиолдол байдаг. Тийм аюул хурдтай компани байна шүү дээ. About that. We look for role-related knowledge, but we don't get hung up on it, because at the end of the day, the job that we hire you for today or tomorrow will be completely different in a year's time due to the pace of technology. So we're looking for people. Knowing about the current job just isn't good enough. We need to know that they're going to be able to learn any job. We interview. Тэгэхээр яах нь ямар ч ажлыг сурах тийм чадамжтай чадвартай хүн сонгож авах нь биднэрт хамгийн чухал. For leadership, and the last thing we interview for is Googliness. And that's, we actually, the best description of that when we're interviewing for people is what we call the airport test. If you're in an airport and your flight is delayed by 4 hours, would you want to be with this person? And there are so many people that to spend longer than an hour with them would kill you. So why would you hire them into your organization? Тэгэхээр дөрөвт нь Google-нess буюу одоо энэ бол airport test гэж авдаг юм байна тийм ээ. Яг мэдлэгийн зааланд оруулж ирээ суулгацсан онгоцондоо суулгах уу юу гэдгийг шийддэг хамгийн чухал асуудал гэж. The third principle is one that we talk about in relation to mission transparency and voice. Mission. Тэгэхээр гурав дахь одоо зарчим бол яах нь эрхэм зорилго, тэгээ transparency буюу ил тод байдал, тэгээ voice буюу дуу хоолой байна. And I already mentioned to you, every single person in Google can quote what our mission is. We all know what it is. We all joined Google because we passionately believe that the products that we design have a transformative effect in the world, and we really truly believe in them. Тэгэхээр Google-д ажилд орж байгаа хүн болгон яах нь энэ мишндээ бол үнэхээр итгэл үнэмшилтэй байдаг. Google-д ашиглаж байгаа технологи болгон яах нь дэлхийг өөрчлөхөд чиглэгддэг, өөрчлөх чадвартай гэдэгт яах нь Google-д ажиллаж байгаа хүн болгон итгэх ёстой. Тэгж итгэж ажиллаж байгаа хүнийг л ажилуулдаг гэж. Transparency is the thing that struck me more than anything else when I joined this company. We are so incredibly open with our Googlers. Тэгэхээр transparency буюу энэ Монголыг ил тод байдал гэдэг бол яах нь миний энэ Google-д оржснээр хамгийн их ойлгосон зүйлээ гэж. Бид нар яах нь ажилч дундаа бол бүх юм асар нээлттэй. We share everything. We'll talk a little bit about some of the tools that we use, but those tools are available to everybody. We share information on our business performance. Тэгэхээр бизнесийн гүйцэтгэлээ ажилтан болгонд хуваалцдаг, ашиглаж байгаа технологи, ашиглаж байгаа түүх хэрэгслээ бүгдийг хуваалцдаг. We share information on our products. We get information before the public gets information. Our worst case exactly simultaneously if there are rules in relation to that. Тэгээ бүтээгдэхүүн өөрөө яг нь зах зээл дээр гарахаас өмнөх бүх мэдээллийг бид нар авдаг. Яг нь ихэнх том компаниуд бол бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа, ямар бүтээгдэхүүн яах гэж байгаа биш нууц байдаг шүү дээ, өрсөлдөөний суулгад. In comparison with any other company that I've worked with, I remember when I used to be preparing for all hands when you'd be standing up in front of large groups of employees, and in previous companies
You could spend hours prepping for those in terms of what you could answer, what you couldn't answer. What if they asked you this, how will you handle it, because that's sensitive information. Тэгэхээр бид нар миний өмнөх туршлагуудаас харахад бол том компани дээр за энэ мэдээллийг би өгж болох уу, болохгүй үү те энэ ч өөрөө чухал мэдээлэл үү, нууц мэдээлэл үү гэд аюух бодох хэрэгцүүлэх шаардлага гардаг байсан. I love all hands here in Google because no matter what question you get asked, you're never prepped for it because the expectation is you will answer it honestly and openly, and if you know the answer, you will share the answer, even if it's an answer that people might not be comfortable with. We're all adults. We all deserve to hear the truth. And that's something that we're very passionate about, that we believe really helps create a culture that people want to work. Тэгэхээр Google дээр бол яах нь мэдээллийг яг л үнээр нь өгдөг. Тэр нь гоё байна уу, муу байна уу, таалагдсан таалагдахгүй нь хамаагүй тийм ээ. Бүх мэдээлэлээ яг тэнцэн хуваалцдаг. Хэрвээ чи дэрийг л үнэ харуулж мэдчихээ. Good. And voice. I've mentioned the people that we hire, they're smart. They're people who are passionate about their values. Тэгэхээр яах нь бид нар бол смарт хүмүүсүүдийг юм уу ухаантай хүмүүсүүдийг хөлсөлдөг. Тэгээ эдгээр нь яах нь тэр үн цэн бүтээхтэй яах нь passion буюу яах нь тэрэндээ бүнхээр сэтгэл зүрхээ зориулсан юм байдаг. As far as we're concerned here, those people, we want to hear from them. We want to them to challenge decisions. We want them to question decisions. Бид нар яах нь тэгэхээр шийдвэртэй болохоор тэднийг сорилтонд оруулдаг те асуулт тавьдаг. Тийм учраас яах нь тийм үнэнч тийм хүмүүсүүдийг бид нар сонсохыг хүсдэг тийм ээ. Сонсох. We don't want the most senior person in the room to be the person who makes the right decision. We want the best decision. So if the leader is coming up with, I think we should go this direction, somebody hypes up who's in the company 2 weeks, I think that's mad, we should go this way. But let's actually find the best way. That's what we want, is the best way. It doesn't matter who came up with the idea. The best ideas are the best ideas regardless of where they come from. Тэгэхээр бид нар хамгийн сайн шийдвэрийг л сонгож авах хэрэгтэй. Хамгийн сайн шийдвэрийг хинч гаргаж болно. Заавал захирал гаргахаагүй. Шинэ адилшин гаргаж болно тийм ээ. Хамгийн гол нь бид нар хамгийн зөв шийдвэрийг л сонгох нь аюул чухал байдаг учраас ажилтан болгоныг сонсохыг хүсдэг. And the fourth principle that I would talk about is in relation to that managers matter. You may have learned at the very beginning when Google set up, we were notoriously anti-managers. We didn't think they were the best things in the world. And at one stage, actually, Larry and Sergey did an experiment and they got rid of all managers in the company when the company was quite small. And after a number of months, the engineers came back to them and said, please, put the managers back in again. And what we've learned is that managers matter a lot. Again, using data and analysis, we have discovered that a manager is the single most influential thing on a Googler's happiness. It holds true for anybody. You know the expression, people don't leave companies, they leave managers. The most important decision that you make is in relation to your managers. Тэгээд дөрөвт асуудал нь бол зарчим нь бол менежер бол асар чухал байдаг агуу. Бид нар өмнө яг нь менежергүй болгочих үзсэн. Тэгсэн чи яг нь ажилчид happy биш. Тэгээд менежертэй байгаа цаа гэж хүссэн. Тэгээд менежерийг тавьсан. Тэгээд менежер нэг тийм үг байдаг тийм ээ. Ажилтан бол компаниг огтгүй, ажилтан бол менежерийг огтгүй. Тэгэхээр менежер бол яг нь Google-ийн ажилчдыг happy болгоход асар чухал үүрэгтэй. We make sure that we measure that. So when we found out they were so important, we actually went out and we interviewed employees to try and find out who were the most popular, the most successful, the best managers. And then we went deeper on them to try and understand what is it that they do that's different to other managers and that we should be trying to emulate. Тэгэхээр энэ судалгаа авдсан менежерүүд дундаас хамгийн сайн менежер нь хэн бэ? Тэгээд бид нар яг юу хийд юм бэ гэдгийг судалж үздэг. За энэ 10 менежер хамгийн сайн гэх юм бол яагаад хамгийн сайн байгаа юм? Бусдаасаа ямар ялгаатай байгаа юм бэ? We came up with a list of very simple principles, but they don't have to be rocket science. These are the 8 things that we discovered that managers, if they do them, will make their employees happier or will get the most out of their employees. And we survey our employees about our managers twice a year and give that feedback and coach. Тэгээд бид нар судалгаа хийгээд энэ 8 асуудлыг гаргаж ирсэн байна. Сайн менежер байх, агуу менежер болох. Энэ бол одоо яг нь тийм мундаг хийцүү шинжлэх ухаан биш юм байна менежер. Нэгдүгээрт нь яг нь сайн тасгалжуулагч байна уу? Сайн багш байна уу гэдэг нь чухал тийм ээ. Менежер хүн бол яг нь доорх ажилтнаа сайн сургаж багж. Тэгээ яг нь багийг яг нь зоригжуулах нь. Тэгээ нэг хит макро менеж хийхгүй юм тийм ээ. Энэ макро менеж буюу юм болгонд нь оролцохгүй гэсэн. Тэгэхээр
Энэ бол яг нь чадварлаг хүмүүст бол энэ макро менежмент хийхгүй байж болж байна. За монголчууд гэдэг юм уу наазахын мэдлэг байхгүй, наазахын яг нь чадвар суугаагүй хүмүүсүүд бол макро менеж хийж өгөхгүй болох. Юм болгоныг нь зааж өгөхгүй. Нэг нь чадвартай болчих юм бол бүхэнд нь оролцох шаардлагатай. Тэгэхээр энийг бас ялгаж салгах жоо. За тэгэхээр яг нь өөрийнхөө сонирхлыг илэрхийлэн тийм ээ. Багийн яг нь гишүүдийн амжилтад тийм ээ. Тэгээ хувь хүний яг үнэхээр сайн байхад нь яг нь үнэхээр тэр менежер сэтгэл зүрхээ зориулж байгаа гэдгийг харуулах хэрэгтэй. Тэгээ бүтээмжтэй өөрөө менежер тийм ээ. Бодлоо ярьдаг, дарамтлагдаг, шахдаг биш тийм. Тэгээ яг үр дүн чиглэсэн. Үр дүн гарч байгаа үед л гошруулах нь шүү дээ. Тэрнээс биш зүгээр сайн байна, муу байна гэдэг ч юм уу ийм үр дүн гараагүй байхад тийм ээ. Бодлоо өгшүүлээд байж болохгүй гэсэн санаа тийм. Тэгээ маш сайн ярилцагч, зохицуулагч байх хэрэгтэй гэж тийм. Communicator, харилцааны өндөр ур чадвартай. Тэгээ яг нь ажилчдыг career development буюу карьераа өсгөхөд тусалдаг. За чи яавал дээшээ ямар шат дараалал явал дээшээ амжилт нүрхийн тий чиний өөрийн авьяас юу юм. Тэгээ маш тодорхой вижнтэй, алсын хараатай, стратегтэй тийм ээ. Багтаа зориулсан. Тэгээд чухал техникийн чадварууд байгаа тийм ээ. Багтаа зөвлөх, тэднээс сургах туслах. За ийм 8 юмыг бүрдүүлэх юм бол яахаа ундаг менежер байдаг юм байна. Google тийм ээ. Those managers. I'm about to run out of time, so I'm going to speed up terribly fast to just cover my last couple of things. The world we're living in, as Tonya mentioned, it's changing. It's changing hugely. The employees that we have, they span so many different generations. We have this global workforce across these 70 different offices. How do we keep them all connected? Тэгэхээр энэ өөрчлөлт бол асар хурдтай явж байгаа сүүлийн хэдэн жил тийм ээ. Жишээ нь яг нь ажилттай анги бол яг нь 4 generation тогтсон шүү дээ. Y generation, X generation, baby boom, Z гэдэг. Z гэдэг чинь юу вэ? Тэжээвэр амт шүү дээ. Тэгэхээр бүр жижигхэн гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр яг нь дээрээс нийгмийн сүлжээ гараад ирсэн тийм ээ. Facebook, Google Plus. За ажлын байрны үеийн хатан байдал. Тэгээ global workforce буюу одоо 70 офстой 40 офс тийм ээ. Тэгэхээр олон янзын үндэстэн, олон янзын соёлтой улсууд орж ирээд ажиллагаа. We've got a workforce that are big into social media. These are all the things that are happening in the world around us. And in Google, we don't try to contain them or to just manage them. We try to embrace them and bring them into our culture, recognizing that these are the things that will make a difference to our culture. Тэгэхээр бид нар зүгээр тэднийг удирдах биш, бид нар яах нь тэднийг embrace буюу үнэхээр тэднийг дэмжих, үнэхээр тэднийг зоригжуулах ийм орчныг нь бүрдүүлэх хэрэгтэй. One of the big ways that we do it in Google is through use of our own technology. I mentioned just even taking the logistics of having people and teams from all over the world. I'm part of a management team that's global. And when we have our staff meetings, there are 14 of us, all of us in individual offices, and we're all using Hangouts to connect. So we don't do conference calls on phones. Everything that we do is through Hangouts and through video technology. Teams from all over the world. I'm part of a management team that's global. And when we Тэгэхээр энэ бол яг нь заавал өөрснөө технологи ашигладаг чинь хэзээ ч уцаар ярьдаг үү тийм ээ. Заавал яг нь Hangout-аар видео ярьдаг, эсвэл voice-аар ярьдаг тийм. Тэгээ файлаараа болохоор яг нь Google Drive-ыг ашигладаг, Google Plus-аараа яг нь санал бодол мэдээлэлээ цуглуулах тийм ээ. Саналаа солилцох гэх мэтлэн ажлуудаа хийдэг гэж. We have our staff meetings. There are 14 of us, all of us in individual offices, and we're all using Hangouts to connect. Тэгэхээр 40 хүн яг нь хууль хийхэд төчүүлээ Hangout-ыг ашиглаж хуулаа. So we don't do conference calls on phones. Everything that we do is through Hangouts and through video technology. So we can see the people in other countries. And by the time we actually ever get to meet them, we feel like we've known them all our lives. We know exactly what they look like, and it feels like we've been sitting in the same room with them for years. We use all of our tools. So we use our docs, we use our spreadsheets, we use our slides. And you can have 20 people. I remember working on a reorg, and there were 20 of us in the one presentation at the same time, all updating it and doing it real time and getting this amazing collaboration going, even though none of us physically sat in the same office. So Тэгэхээр бид нар бол өөрснөө Google Doc, Google Sheet, Google Slide ашигладаг. Тэгээд яг нь
маш олон орны маш хүмүүсүүд байгаа. Тэгсэн мөртлөө маш яг нэг офс сууж байгаа юм шиг зэрэг ашиглаж эдит хийж ингэж хамтарч ажиллаж чаддаг. It's incredible what technology can do it, and we use things like our moderator tool to make sure that these voice that our employees have can be heard. If you're doing an all hands with 10,000 people across the globe, who's going to put their hand up and ask a question? It's quite a hard thing to do. So we all input our questions and people vote on it. That's the best question. So that тэгэхээр яг нь 10,000 хүн байгаа. Тэгэхээр 10,000 хүнээс хэн асуултаа нэг асуух баг боломжгүй тийм ээ. Тэгэхээр яг нь энэ платформыг ашиглаад асуулт тавьдаг. Тэгэл яг нь хэн сайн хамгийн сайн асуулт, хэн хамгийн сайн хариулт гэдэг нь яг нь интернетээр онлайн санал асуулга яваад ингээд шийдвэр гаргадаг. Anybody who's facilitating can actually see the most burning questions that are out there, and they're not wasting their time answering every question, just the ones that have percolated up to the top. Тэгэхээр яг хин их тэр асуултанд нь хариулсан, хин их одоо нэг нэмэх плюс дарсан, тэгээ лайк дарсан, тэр нь болохоор хамгийн дээрээ гараад ирнэ. Тэгэхээр тэр асуултын дагуу асуудал шийдэгдэж байна. Our work environments are famous. Our work environments don't have to look and feel like this. The key to them are the principles that can be replicated in any organisation. Forget about offices. Open plan is where the collaboration happens. You know, things like foosball tables or things like pool tables. What do? They just encourage people to get together. And тэгэхээр энэ опшн бол одоо гайхамшигтай гэж юм тийм ээ. Энд нь одоо мөстэй юм байна, тэнд нь тулааны ширээ байна, нөгөөхд нь одоо дүүжинтэй тоглолцож явах шиг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо ажил гэдгийг мартаад яг нь хамтарч ажиллах орчин гэдгийг to talk and to make connections, so that when they actually need each other from a work context, they've already formed relationships. A lot of тэгэхээр хоорондоо хүмүүсүүд чөлөөтэй ярилцах, чөлөөтэй бодох, сэтгэлээ илэрхийлэх энэ орчныг бүрдүүлэх нь аюул чухал гэж үздэг. The things that we have in our work environment, they might look cool, but they're on those very simple principles around collaboration and letting people connect and innovate together as a group. Тэгэхээр бүгдээрээ нийлүүлээд яг нь хоорондоо үзэл бодлого чөлөөтэй илэрхийлээд тэгээ яг нь нэг баг болоод инновацийн төлөв ажиллах орчныг бүрдүүлэх. The last thing I would say to you before I leave you and pass over to the next speaker is, you know, we're now a teenager as an organisation. We're going on 16 years old. We didn't get all of these things right from the very beginning. A big principle of ours in relation to our products is launch and iterate. It doesn't have to be 100% perfect. Тэгэхээр бид нар бол 16 жилийн настай хамгийн залуу компаниудын нэг гэж юм тийм ээ. Монголд 16 жил бол бас хөшин компанид орчих байгаа. Дэлхийн хэмжээний том компаниуд дээр бол 16 жил маш залуу. Тэгээд анх байгуулсан цагаас л нэг зүйл бол тодорхой байсан гэж. 100 төгс бүтээгдэхүүн байх албагүй шууд яг нь ажиллаж ихэл. Тэгээд байгаагаа сайжруулах. Энэ бол одоо Google алтан зарчим аа гэж. Before you launch it, get feedback along the way, and then keep changing it so that with тэгээд ажиллуулад үзэхлээр чинь тэр чинь амтаа бүтэглэн гараад ирнэ. Тэгэхээр нь яг нь фидбек аваад засаад хүмүүсүүдээ саналуудыг аваад засаад ингээд яг. time it'll become perfect. And I think that absolutely applies in relation to culture and engage your staff. Try some of these things, and they'll be clunky and they'll be uncomfortable. This is Google's last when it started. But when you keep iterating, one day it transforms into being something very beautiful and something very powerful. Тэгэхээр энэ бол нөгөө Google Glass байна тий, алдартай Google Glass. Тэгээ Google Glass бол ийм бүтээгдэхүүн байсан гэж байна. Тэгэхээр яг нэг өдөр энэ бол айгүй гоё бүтээгдэхүүн болдог, айгүй мундаг бүтээгдэхүүн болдог. Хамгийн гол нь эхлээд ажиллаж эхлээд туршиж үзэл тэгээд тасралтгүй сайжруулах. That can transform your organizations. Тэгээ нэг өдөр яг энэ танаа байгууллагыг бүхэлд нь шилтэн давж чаднаа, шилжүүлж чаднаа. Thank you very much. Тэгээ энэ бол бидний бас ярьдаг зарчим байгаа тийм ээ. Нухаар манайхан нэг юм хийн гэхлээр ингээд нухаар алга болчихсон. Сар 7 хоног тэгээд хийж юм судалж юм байна. Тэгэхээр яг хурд гэдэг зүйл бол асар чухал юм шүү дээ. Маш хурдтай хийгээл гаргаж ирээд туршиж үзэл тэгээд сайж. Тийм ээ. Тэр хөгжүүлэлтийн юм эхний гаргаж ирэх шатаа маш богино шахах. Яг тэгвэл тэр гарч ирсэн өөрөө ажил нь өөрөө бүтээмжтэй, өөрөө тийм гоё юм байна. Гэх ямар ч баталгаа. Тийм учраас яг тэр гаргаж ирэх процессыг маш богино юм байна. Тэгэл гаргаж ирээд ажиллаж гэнэ үү ажиллахгүй нь үнийг харагдана. Тэгэл ажиллаад эхлэх юм уу тэн дээр нь засаал. Ингүүл болох юм. Сая харж байгаа шүү дээ. Google Class гэх ямар аимшиг юм байсан бэ?
Одоо Google Glass ямар болсон бэ те? За одоо Google Glass-ыг харуулж идэв. Нэг хүмүүс бас хараагүй байж магадгүй тийм ээ. За Google Glass юм те. Ийм гоё бүтээгдэхүүн болсон байна. За баярлалаа.